Esas vakalaraqta tarif etmege hazırmız. Stüdyada men Safiye Şukurova çalışam. Akşam şerefleriniz hayırlı olsun. Kırım Yılbaşçısı Sergey Aksyonov Cumhuriyet boyunca çalışkan mimari ve şehir kuruculuk şurasının toplaşımını geçirdi. Көрішуv çerçevesinde Tuvaq köyündeki yalının abınalaştırığı boyunca leyha bakıldı. Bu leyhaga yalıga yakın yerde araba kempinge de yerleştirmesi meselesi kersetildi. Leyhaga şuranın epis azaları hol tuttu, lakin ona bir haç dönüşmeler kersetmek gerek olacak. Dönüştürlerimi Ekologiya ve Tabiat Resurslar Vezirligi kersetecek. Ondan da başka Cumhuriyet başı yalı boyunda kapital obyektlerinin kurulması imkansız деп хайдетті. Троек на пляжах быть временные, летние площадки, пусть размещают все, что они, паркинги, кемпинги, эксплуатируют, то есть нет вопросов. То есть, главное, чтобы капитальных сооружений на пляже у нас появляться не должно, коллеги. Muzakere devamında Sergey Aksyonov Cumhuriyet Hakimiyeti yalının 500 metrlik territoriyasında hiçbir mesken kurulmayacağı haqda kanun kabul etmek mecburluk деп haydetti. Kırım Ulu Vatan Cenkinde kazalanған galebelerinin nevbetteki yıl dönemini kayıt etmege hazırlana. Alimlerinin köşelerinin tarihi yıl jeyintiklar hazırlana. Olar Kırım Tatarlarının hoşkan isesi hakkında olacak. Tafsilatlı jelevhamızda seyir etiniz. Вот первая запись проводил Базир Чечи. Приехал человек из Севастополя. Акьяр Сакина Оздайы Сабля Кимаблаевның мектубыны кетірді. Олу ватан женкінде иштирак еткен. Женктеки чатышмаларының бірінде элак олған. Енді якынларда bu аскерінің қараманлығы да бенлернен Кырым татарларының исімінен бірлікті тарихе кірежек. Кырымда Кырым татарлар ватан қызметінде адлы китаплар сериясыны азырлайлар. Бұл китап Девлет Дума мебусыл Руслан Бальбекнің тешебісі ile бастырылacak. Бұл китаплар Кырым татарларының женкте иштирак етмелері ақтаки кырли лафларны тоқтатмаға ярдым этежек. Предложен Русланом Бальбеком новый подход. Давайте покажем, как оно было. И вот тут я восхищен идеей дать цикл книг о службе крымских татар Отечеству. И вот мы решили показать там и крымские татары в войне 812 года, и крымские татары в войне Первой мировой, в Отечественной войне самым широким смыслом. Отдельно партизан, отдельно фронт, отдельно подпольщики. Китаплар буюк тарих кысмыны каплап алачаклар. Оларның бір нәшірі белі бір тарихке доғрылтылачак. Китапның бірінші томы есе энді Галибекуню 9 майыста dünya yüzünü көрежек. Тарихи серияны азырланмасы үстінде тарихчилер тақымы чалыша. Китаплар бюджеттен тыш параларынан нешір етілежек. Бұна парламентарий қол тұтажак. Я больше полагаюсь на Руслана Бальбека. Он включил все рычаги. Это нужно крымско-татарскому народу. Хватит оправдываться. Давайте покажем, что у нас есть. Бұл Совет Бірлігінің Қараманлар аллеясында 37 Қырым сакинлерінің адлары көрсетілген. Олардан 8-ы Қырым татар қараманлары. Улы ватан женкінде иштирак еткен, жебеде өз жанларыны берген халқымыздың аскерлері сайысыда не қадар ажыба, чоқысы ғайып oldu. Ama bu hareketlерге бақмадан бір айвел сымында 10-ncı sınıfның Kırım тарихы китабы çıktı. Bu kitapta bizim halkımızda olğan qaramanlıq aydınlatılmаған. Kitap boyunca dava yüksek seviyede çözüldü. Самая значимая реакция была, конечно, депутата Государственной Думы Руслана Бальбека, потому что она сразу перевела проблему в иную плоскость. Это не местничество, не мнение какого-то человека. Затронуты интересы целого народа. И народ, что меня вот приятно поразило, в данном случае сплотился вокруг Руслана Бальбека. Все силы, которые между собой конфрактируют и прочее, они все подставили плечо. И это было приятно видеть. Руслан Бальбекнің тәшебісійле Қырым татарларының женг вақытындаки сатқынлықларыны ресми весиқылар көстерген менбаларны тапылмасы бойынша тогерек маса кечірілген еді. Нәтижеде ақиқи дәлелер тапылмады. Китап муэлифлері eski ve рет етілмеген весиқалардан малюматны ишлеттілер. Накануне депортации надо было как-то это все упаковать в какое-то обвинение. И в докладной Кабулова-Берии пишется, 20 тысяч татар призвали, и они все перешли на сторону немцев. Вы представляете, источник информации НКВД. Böyle yalancı derslik derhal mekteplerden alındı. Şimdi o ekspertizada buluna. Şimdi ise Kırım alimleri yarım adamızın sakinleriyle temelli emek hazırlamaktalar. Ulu Vatan Cenkinde iştirak etken soy soplarınız hakkında malumatını Millet Telekanalının resmi adresine yollabilirsiniz. Bu bilgiler tarihçiler takımına yollanılacak. Ayşe Şulakova, Alişer Alimov, Akim Bekirov, Millet için.
Rusiyanın МЧС idaresindeki uçucu tergibi Kırım'da 2019 senesi ola bilecek yangın ve su basınına karşı hazırlık gördü. Geçirilgen dersler hem nazariye hem ameli tarafını kaplap aldı. Koyulgan okul gaye ve meseleleri tolusunun yerine getirildi. Meşguliyetlerinin episi Rusiyanın МЧС idaresinde bulungan Mi-8 vertolyot vasıtasının becerildi. Выполнено 3 летные смены учебно-тренировочных полетов по вводу в строй летного состава. Первые 2 смены были нацелены на подготовку летного состава, взаимодействие со спасателями Крыма, по отработке мероприятий по эвакуации пострадавших как с режима весения над сушей, так и эвакуации пострадавших при чрезвычайной ситуации. Kırım'ın içki siyasiyet malumat ve bağ vezirligi Cumhuriyetinin mesken nizareti idaresinin birlikte internet provayderlerine çok kvartiralı evlerde yerleştirecek bağlarının doğru koyulması boyunca usulü kullanma işlep çıkardı. Bu haqda içki siyasiyet malumat ve bağ veziri Sergey Zырянов haber etti. Vezirinin sözlerine göre Kırım boyunca 200'ge yakın provayder çalışa. Bu devletin başka regionlarında daha da artkaçıttır. Hesaplamada yapılgan hatalar için Bakçısaray'daki 3 içtimai obyektin tapşırılığı da bir yılға kaldırılacak. Mektep, bala bakçası ve çok katlı evinin kuruculuğu para ayrılmasının toxtatılığı sebebinden devam ettirilmey. Paralar doğru sayılmagan büdjet için bitip betken. Bu obyektlerin kuruculuğu ne vakit biteceği Aqta Fatime Sidametova bile. Çok katlı evde 200 koranta yaşaması mümkün ama yanı evge көчмеге çare yok çünkü onun tek üçten bir kısmı kurulgan. Первые 3 секции выведены до 7 этажей полноценных. Необходимо достраивать еще на 2 секциях 2 этажа жилых и технический, а на одной секции жилой и технический этаж. 2 секции 4-5 закончены в каркасе полностью. 600 yerlik mektep binasında pencere ve kapılarını koymak gerek. Elektrik ağı geçecek tellerini yerleştirip iç işlerini bitirmek gerek. Bala bakçasının kuruculuğu divarlarında çatlaklar peyda olganından son toxtatıldı. Когда мы увидели, к сожалению, подвижку по деформационным швам, сразу, конечно, забили тревогу. На стройке тупиковых ситуаций не бывает, даже если были допущены такие ошибки. Нормальные профессиональные строители, они знают, как прорабатывать данные мероприятия, чтобы не сносить полностью объект, а все-таки реализовать до конца те, которые мы сейчас строим. Kuruculuğa sermaye doğru ayrılmagan eken. Bu kararga Goskomunats idaresinin reis muavini keçirgen çıkış toplaşığı devamında kelindi. Изначально, когда закладывались средства федеральной целевой программы, брали проекты-аналоги. Проекты-аналоги в тех или иных регионах не соответствовали тем проектам, которые должны быть на данной местности, потому что Республика Крым – это особая местность. Но мы со своей стороны понимаем, что эти объекты бросать нельзя. Людей в первую очередь бросать нельзя, потому что мы заинтересованы в том, чтобы объекты были построены в ближайшее время. Obyektlerini eksploatatsiyaga tapşırıp müddeti da bir yılga devam ettirildi. Memurlarının sözlerine göre şehir sakinleri yanı dairelerge көчмеге ballarını yanı bala bakçasına ve mektepke tek gelecek sene yollay bilecekler. Fatime Sidametova, Ramazan Alivapov, Millet için. Kırım plajları da yaxşı olmak gerek. Rusiya Federasyasının hakimiyetinde Kırım Cumhuriyetinde bulungan plaj yalılarının inkişafı boyunca leyha müzakere etildi. Вчера в Москве обсуждали с правительством развитие пляжных территорий Республики Крым. То есть перспективные территории, типа вот пляжи, которые там от Солнечного до Евпатории, там пляжи Исакского района, вот там большие пляжные зоны Черноморского района, Раздольнинского района, то есть там, где вообще широченные пляжные территории, на самом деле, то есть просто по 10-15 километров там длина пляжа, ширина больше 100 метров. Таких пляжей на Южном берегу нет. То есть я вот сам проехал и видел все это своими глазами на самом деле. То есть и вертолетом облетал в том числе. Могу сказать, что очень интересный перспективный момент. Вот. Bundan da gayrı Sergey Aksyonov bu leyha çerçevesinde Ahmedjit rayonundaki Nikolayevka yalısının rekonstruksiyası planlaştırılğanı Aqta haber etti. Leyha endi yakın vaqtda becerilecek, büdjetten maliye ayrılığı müzakere edilecek ve texniki vesikalar hazırlanacak. Bu işlerini bütünle Cumhuriyet becerecek dep kaydetti Kırım yol başçısı. Yalta-Sevastopol trassasını yanatalar. Bu yolda tamirat işleri 30 yıl devamında alıp barılmadı. Şimdi işler ne seviyede olğanı Aqta Najiyesayeva tarif edecek. Yalta-Sevastopol trassası yanındaki Saba sükunetini sirkulyar pıçkının sesi boza. Mında yol töşemesi deniştirili. Mında töşeme koyganlarını ve asfalta beton karışmalarını yüklegen maşinalar çalışkanını görmege mümkün. İşler toğusının kete tek bir incelik var. Bu sebepten hareket toxtatıldı.
Ради такой дороги, такого качества все хотят ездить хорошо, но необходимо чуть-чуть потерпеть, набраться терпения, где-то может пересесть на общественный транспорт, где-то немножко раньше выезжать, немножко позже заезжать, как-то свои минимизировать поездки по объездной. Yol koz ogünde denişe bazı kısımlarda endi asfaltın sonki kısmının töşelmesi başlanıldı. İşte yanı техника kullanıla. Был сделан розлив битумной эмульсии методом розлива, распыления, так сказать, гудронатором. Она предназначена для того, чтобы склеить асфальт с фрезерованной поверхностью. Bu yol 30 yıl evvelsi tamir etilgen edi, lakin şimdi temelli başladılar ve bu elbette kuvandıra. Это идея хорошая. Когда дорога, все нормально, хорошо. Больше машин, шире дорога, лучше дорога, конечно. Тормозной путь меньше и так далее и тому подобное. Слава Богу, что это хоть к сезону делают, хоть и все, так что все нормально. Yana asfaltın töşemesini aprelinin sonuna bitirmek gerekler. Mında 12 kilometr yol tamir edilecek. Naciye Isayeva, Millet için. Кырым Cumhuriyeti'nin milletler ara sürgün etilgen gражданларның işleri boyunca Devlet Komitetinde federal maksadlı programma çalışkan ştabının toplaşığı olup geçti. Uşa verede komitetinin reisi Ahmedjet şehrinin memuriyeti ve tış hizmetçileri iştirak ettiler. Toplaşığı devamında Ahmedjet'nin 20'ge yakın problemli obyektler akta söz yürüsetildi. Neticede cedvel boyunca problemli obyektlerini ziyaret edilmesi planlaştırıla. Мы посетим на следующей неделе 162 квартирный жилой дом, который строится у нас в городе Симферополе. Также сетевые объекты и такие, как строительство дорог с твердым покрытием, микрорайонов фонтаны и в других микрорайонах. И посетим дошкольно-образовательные учреждения, которые на сегодняшний день уже в стадии готовности и должны быть в ближайшее время введены в эксплуатацию. Bir kumuşluk aksiya Vadakırma Teşkilatı aynı böyle fiyatta su ölçücüsünü yerleştire böyle. Böyle karlı yardım 30 gün gece devam edecek. Aksiyada iştirak etmege istegenlerge neler yapmak gerek olganını anlattılar. Balaklavskaya soğağında yerleşken bala bakçası teşkürüvünü geçmedi. Tış hizmetçisi bütün olgan bozuluklarını yok etmek için bir ay berdiler. Bugün Kırım'ın mimarcılık ve kuruculuk veziri Nevbetteki obyektini nizaret etti. Tafsilatlıca Asan Abibulayev tarif edecek. Все бортовые камни, скорее всего, придется менять, коллеги. Надо будет разобраться и в лабораторию отправить один бортовой камень. Бордюрлар, teküle, salıncaklar keyfiyetsiz yerleştirilgen, pek çok kuruculuk çöplüğü değiştirilmağan. Kurucularga da çok iş yapmak gerekler. Bu problemalar sozulgan kuruculuk işleri sebebinden peyda olgandır. Bu problemalar sozulgan kuruculuk işleri sebebinden peyda olgandır. Bu bala bakçasının kuruculuğu çoktan bitecek edi. Ama lehacılar pek çok kata kaçırılganları için da bitmey. Neticede anlaşılma bozuldu, bir çok kağıt hareketi peyda oldu. Bu problemlerge çok vakit gitti. Bugün ise iş devam ettiriliyor ama komissiya gene birkaç ihtarlar taptı. Не завершено благоустройство. Элементарно не высажены зеленые насаждения, не посеяна трава, где-то черноземы еще надо довозить, перекрывать ливневку и так далее, и так далее, и так далее. В целом не закреплено оборудование, мало архитектурной формы, работы еще много. Bala bakçasının içindeki al yaxşıca mındaki işke vizir 4 basını koydu. Donatmalarını çok endi yerleştirilgen ve çalışa. Su bar, mebel koyulgan. Строительно-монтажные работы завершены, трещин мы никаких не увидели. Основные замечания — это на кровле несколько примыканий, мусор в подвале. Не допущен Ростехнадзором лифт технический, не подключена электроустановка по постоянной схеме и нет допуска Ростехнадзора. Это самое серьезное замечание, которое сегодня выявлено, которое требует действительно внимания и времени. Vizir bütün olgan hatalarını yok etmek için bir ay müddet berdi. Если 22 апреля здесь будет то же самое, значит мы берем другого подрядчика. И до 1 сентября с вами или без вас мы этот садик ведем. Все, договорились? Bu sene fevral maksadlı programma boyunca Ahmedjet'te, Bakçasaray'da, Çurubaş, Novofyodorovka ve Aybar köylerinde bala bakçaları işe düşürülmek gerek. Ondan da başka Ermeni Bazar'da, Kezlev'de ve Burluk köyündeki bala bakçaları tamir edilecek. Elmas Ablakimova, Asan Abibulayev, Ramazan Alivapov, Millet için.
Украинада кечірілежек президент сайлавларына қадар сайлы күнлер қалды. Мұнда бүтін девлетіні кені митинглер қаплап алды. Бұл девлетте саяси ярышлар чоқтан қанун сынырларындан шыққандыр. Шақасы саяси күре шақта бізім невбетті келев қамызда. Украинадаки президент сайлавларына 2 апта қалды. Бу девлет ось әдетлеріне сады қала. Мында хаос ве эркез бір-біріне қаршы. Бу президент ярышында сияси сачмалық көрініп тұра. Юқары девлет вазифине еліге яқын намзет. Сайлавчыларны ачық-ачықында сатып алу идалерні бір-бірінен женклешмесі агрессив митинглер. Ве Порошенкоға қаршы микиязлы қаршылық кампаниялары. Атта милли корпус ойынжақ домызларынан Порошенконың веполис офислеріні атып ташладылар. Бойле флешмобқа бүтін девлет қошылды. Петя назвали в честь нашого гаранта. Надоела ця брехня, понимаете? Порошенко әжеле алда планларыны денештермеге ве сайлавчыларнен олған көрішівлеріні лягу етмеге мечбур. Агрессив топлум амелдеки президентны бір көшеден екенжі көшеге қувалай. Полтавада есе агрессив милетчилер Порошенконың сайлавдан огуне кечерген митингіні боздылар. Аджиба ось вақытында Украинаға қачқан қырым татарлары кімге қол тұтмаға қарар алған екенлер. Джемилев, Чубаров, Вечий Гос бата ятхан Порошенконың тарафыны алдылар. Ве Бунин хабаржылық, ялан, ве фухарелікнен yorulған Украин хақындан текінде оғратылалар. Порошенко, и то есть он аккумулирует те самые ярко выраженные национальные интересы, которые большинство нашего народа уже 25 лет пыталось реализовать. Порошенкоға қол тұтма қарарны Украина кемиетнан бұразны сайылған Осман Пашаев білеттен кетте оғратты. Бұ себептен дераль она қаршы Эдуард Дудаков Вечий Гос тұрдылар. Сайлав компаниясының вақытты сонына еткенні ичун ватандашларының қаршылықларыны зорлаған чешіт сиясет ойынлары ішке түшмекте. Ади ватандашларыны башқа бір бақышлары ичундағылайлар. Чоқысы матбуат васталары сатқынлық япа. Ислямовның АТР каналы се Порошенконың рекламасы үшін құланыла. Интернетте де сеслер бөлінді. Бірілері халық енерве Порошенко президентліктен кетер деп түшіне дігірлері есе ғарп ось адамны қалдырачақ деген фикір Минлер. Ләкин бу вазиетте тек бір шей белі. Украинада кечірілген сайлав демократия сасларында турмайлар. Эльмаса Блакимова, Эльвина Сейтова, Милет үшін. Ханун бозыжы яқаланды. ДПС хадимлері өз ішлеріне бежерген вақытта Kia арабасының айдавжысыны тұттылар. О уч финердің қырмызы ярығына кечіп кетті. Тешкіру вақытында 20 яшлы айдавжы арабаны рұқсетсіз айдағаны белі олды. Яқаланған сон Ханун бозыжы полис хадимлеріне 4000 рублелік хабар бережек олды. Шымда енді тешкіру материалары тақиқат комитетке yollanıldı. Керечте сыжақлық тәжірибені ғайрыдан тіклейлер. Елінің башындан берлі әнді 3000 метр тамир етілді. Кележекте да 5000-нің тамираты назарда тұтыла. Яны донатпалары олған котельнелер да яқшы чалышып башлажақлар. Бұлардың әпісі шер сәкенлерінің сыжақлықнен теменленув мұзбет акса олачақ. Ярым асырдан зияде вақыт ана тілінің қызметінде. Қырым Федераль университетінде бірден екі байрамны хайдеттілер. Қырым татар ве шарқ филологиясы факультетінің күні ве деканның юбилейі. Айдар Меметров 75 елығыны студентлер ве зенадашлар арасында қаршылай. Чоқ бақшышлар арасында Вернадский адыны ташаған алтын медаль де олды. Тәфсилаты Фатиме Седаметова тариф еті. Чечеклер, бақшышлар, урметлі мұсафырлер ве тантаналы концерт. Бүгін те Қырым татар ве шарқ филологиясының күніде гөлде бұйық ве чух милетлі айленің байрамыдыр. Мен факультетімні пек севем, чүнки біріншіден пек яқшы ожаларымыз бар. Ожаларымыздың тырышмалары нәтижесінде біздің факультетіміз бір бұйық қорантаки бұяшай. Үшкір ожалар бар. Оларны мен пек урмет етем ве чоқ севем. Бүгін факультет өзінің 12-ші доған күнуны қайдетте Қырым татар филологиясы Өзбекистан деверінде çalışmaға башлаганады 50 ел евелсі Ташкенттегі Низами адына университетінде Қырым татар тілі ве эдебияты бөлігі açılғанады.
Милли Болюк яратуының башында Айдыр Меметов де болунайды ватанға авдет олынған сон обу yönelişte çalışmaға devam etті. Bizim talebelerimiz birinciden ana tilinde laf etmeye öğrenirler. Başkaları ise Arap, Fars, Türk ve de İngiliz tilinde laf etmeye öğrenirler. Demek onlarda mefkure inkişaf ete ve istegen yerine çalışabilirler. Айдыр Hoca öz fakultetinin beraberlikte юбилейini kaydeti. O 75 yaşını doldura. Ben özüm bilmeyim men kaç yaşta olganımı. Çünkü bu meni sevimli işim. Yaxşı adamlarla öz milletimin vekillerinin daima demek biz birdemiz. Öz юбилейini profesör ikinci ailesi Saygan fakultetinde kaydetmege kararını aldı. Onu doğan konunen Kırım'da nam kazanған artistler de hayırladılar. Студенттер sevimli dekanı için film çıkardılar. Hocalar ise Aydır Memetov'un irişmeleri akta kitap bastırdılar. Ama bunun sürprizler bitmedi. Nevbeteki bakşışını Aliyokov yurtının rektoru berdi. Сегодня у нас праздник юбилей, и у нас есть поздравления, есть приказ ректора, есть награждение, и это золотая медаль имени Владимира Ивановича Вернадского. Я считаю, что более достойно. Bugün Kırım Tatar ve Şark Filologiyası Fakültetinde 400'ge yakın talebe okuy. Ersene 100'ge mezunlar zinatı boyunca işke kireler. Bizim fakültetimiz bugün de bugün öyle bir mühim vazifeni becere ki bizim hem medeniyetimiz, hem tilimiz, hem edebiyatımız ilerlemeye çaresi ola. Fatime Сейдаметова, Эльдар Заитов, Millet için. Исмаил Гаспринский adına Kırım Tatar kitapxanesinde ayat olğan yerde şeriyet bardır degen sirleve altında icadi akşam geçirildi. Bu tedbir bütün dünya şeriyet gününe bağışlandı. Tedbirde esas gaye yok olup kete yatkan dillerini şeriyet arkalı tutup kalması oldu. Көрішув demunda Kırım'ın şair ve yazıcıları toplanған musafirlerge o sesirlerini okudular. Toplaşuvның bir sebebi da şair tercüman Sergey Дружинин'in hatırasını anmak oldu. O 50 yaşında facialı alda vefat etti. Он так бережно относился к слову, как к каждому к своему, как к ребенку, да, пусть он не такой, как обычно, но не такая одежда, как у всех, да, но это его было, это его видение, это его отношение было, и вообще, если бы не он, то никто бы не знал, наверное, о поэзии крымских ханов, да, этого периода. Знали бы, может быть, позже, но он очень добросовестно, очень хорошо работал. Halk şenligi, milli yemekler ve elbette esas timsal Boğday fidanları. Kırım Tatar Muzikalı Drama Teatrı'nda Kırım'ın Müslüman cemiyet vekilleri Kadimi Navrez bayramını kaydettiler. Tafsilatlıca Sultaniye Sitakayeva bile. Театр холында Шарқ базарындaki кебі қалабалық пек мирақлы вешен Cumhuriyetінің түркі халқлары тантаналы шекілде Наврез байрамыны қайдеттілер. Қырым татарлары есе милли урбаларының ағышланған феслеріні ве құшақларыны тақдим еттілер. Исмаил Гаспринский адына медиа меркез тарафындан есе ярыш кечірілді. Бақшышлар оларақ китаплар тақдим етілді. Азербайджанлылар мұсафирлеріні милли емеклерінен силадылар ве оларының тарихлері ақта тариф еттілер. Готовим обязательно сладости, которые символизируют солнце, которые символизируют луну, и пахлава символизирует звезды. Обязательно саманы у нас выращиваем, потому что они символизируют у нас новую жизнь, возрождение природы. Таджикистан векілері есе Мирасим отмегіні пішірділер. Бұ да бин қатлы петте екен. Оның насыл пішірілгені ақтаки тарифлеріні де сыр оларақ қалдырдылар. Это национальная лепешка такая. Ее готовят только таджики. У каждой национальности есть свои такие секреты. Бір байрам масасында Наврездің темсалі олған Боғдай фиданлары. Оның өскенінен халқының арзусы керчеклеші. Бұ аненен арзу терегі де бағылы. Мұнда бір инсан келіп, чешіт түсліке шыретлеріні бағылайлар ве өз арзуларыны сеслендірелер. Самое главное, что мы сегодня все вместе, что сегодня вспоминаются обряды, культура, которые передаются из поколения в поколение. Байрамны тантаналы концерт яраштырды, милли ойынлар ве ерлар еркезні қуандырды.
праздник символизирует ознаменование новой жизни, очищение души человека, стремление ко всему самому наилучшему. Поэтому в этот прекрасный весенний день разрешите пожелать всем самого крепкого здоровья, добра, мира, благоденствия. Наврезны пек балабан шекілде қайдеттілер, әнді бұйық берекетіні беклейміз. Султан Истакаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қырымда яқын күнлері ава вазиеті бұзылacak. Синоптиклер күчлі ел базы ерлерде қарға чеврележек яғмұрақта тенбейлейлер. Бұл ақта Cumhuriyetimizin fevkalade vaziyet ветерлерігі білдіре. İdarenin xadimleri vatandaşlarımızға dağ ziyaretçilerinde vazgeçmege tavsiye ettiler. Bundan evvel sinoptikler martның sonu ve aprel ayının başı salқын ve яғмырлы olacağı ақта айтқан ediler. Bu sizlerine Erkun Kırım'ın en aktual haberlerinin tanıştığımız. Eğer sizni bir mesele rahatsızlasa ya da içtimai cihetten mühim erişmeleriniz olsa, bizim hizmetimizge haber etiniz. Telefon numaramizni ve elektron adresimizni ekranlarında göresiz. Bugünkü bu episod haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.